Ng'aragu no irathi na mbere kugumira bururi na to ng'aragu ya irio ni nginya ya mai undu uria riu utumite thirikari ya kaunti ya Naikuru yuria ikari ya kaunti yo matige kuhuthira mai maria manini maronekana urimi undu mwe na uthambia wa ngari. When we are water stressed, we only direct water to domestic and livestock. So I want to tell those who, because I have already said we have stopped irrigation, I also want to say car washing also is a luxury at this time now that we are experiencing this problem of dry spell. Maabitha ruhonge rwa mai kaunti-ini yo moigite muigana wa andu aria maragumirwo ni wagi wa mai guothe bururi-ini ni wambatire nginya makiria ma milioni 1. You see, water is a human right, is a basic right now, and the people must access it in affordable manner and in the right quality. Moigite kuona andu ingi ni marahuthira mai na urimi kuma njũĩ-inĩ nikio ikari icigo itiganite maragumirwo ni wagi wa mai. The water situation in Nakuru is not good. All our rivers are almost drying, the streams, even in the areas like Kuresoi where we don't usually experience this kind of problem. All the streams, all the rivers are getting a reduced flow. Ni mahete mukana andu aria marutaga biacara cia guthambia ngari makiuga mamenyeka ni marathi na mbere na biacara icio ni mekurengerwo mai. Direct all the managing directors to ensure that the water that is used in the car washes will be reduced to minimum. Nao aikari marakaya mokiraga utuku niguo guthii gwetha mai kuona na magigakinya kuria mai macio manini maronekera ni thabari ndaya. Huko juu tuna shida ya maji sana. Sasa huko wanaleta maji ambayo ni ya chumvi na haitusaidii. Na tunapokuja hapa tunapata maji mzuri, ni kituo moja tu ndio ina maji mzuri. Lakini imefikia kiwango kwamba tunaamka hata saa 7 ya usiku tunaweka foreni bado hatufaulu. Tunakaa kutoka asubuhi mpaka jioni. Shida ya maji ni ile tunanunua 20 liters for 20 bob, and then unapata hiyo maji labda unatumia kibuyu 3 hivi, and then maji bado itoshi na ni ya chumvi. Nao aria marendia mai macio manini maroneka marauga ni mongereirwo thogora wa mai macio kuria maumaga. Mai riu reke tuge ta thaici twina andu aingi no tutirahota kumahonia tondu turahingũrĩrwo thaingi maita meri matatu wiki magatuhingira. Ta December turendirie thikũ 14 na biru yokeroka biru nene. Imwe wa icigo iria igumirwo ni wagi wa mai makiria ni Kaptebwa, London na Kaimunya, Lanet na ingĩ itiganĩte. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.